ke shiti ke benongkong shikinong korin kelenong ke bakatsan ke dekot ke ba arbo kundai upol kren shipang ki wei ki jaj beriu ki ba penbaptis ye ki ba yap ki mdei Kristan tang ba ki penbaptis ye ki ba yap baru Paul wan man yalap ye ke gospel jeng ke jing mipat syaki haga shinong korin but kim yang ye ke kubor jeng ke jing mipat du apostol Paul baru wan de ke juk ke argument de ke juk ke niau ong kim ye ke gospel jeng ke jing mipat ye la depat ki penbaptis ye ke bayap lada kam don ke jing mipat jeng ke bayap don kam ayu te penbaptis ye ke bayap ki ye ka don kam ayu te ba ki ye penbaptis ke bayap lada kim ngai bahkan sedon ke jing mipat jeng ke bayap nengkong kurin khasan aro khandai ta so gani ke jing penbaptis jeng ke bayap kam de ke jing baptis jeng ke Kristan ke de ke jing baptis jeng ki waipat ki jaj culture hagi sngi jong apostol Paul ki don ki briu ki bele kunta tang namar ba kadon po babel o kadon ke jing baptis ke yap kamut bangin ya le namar kamut bangin pelong ka kung praktis bangin pa baptis ke yap u Paul betai sepang ki waipat ki briu ki bomngai ke gospel u Jesus Christ tang ba ki pen baptis jai ye ki yap so wane ke jing baptis jing bayap kamde ke praktis jongi ki Kristan kede jong ki waipat ki brio ki bomngai ke gospel hagisngi jong apostol Paul